Apay, anya manin na ya. Anya ti pagungungtam dita. Dagita ako kumarik kunamlan asino da kalaingan. Nay, saan mo nga ipalubos nga isuda ti kalaingan. Ha! Sika ti kalaingan tuyang. Wanmat talaga mat siya. Ngam dagita ako kumarik, kayat da isudalaang ti agusar ijay gripaw. Ay, saan na mabalin na? Gripo tayo amin dayta. Ngarod ni Maribanang laba-laba. Ni kumari makuha na ngay. Ay nasakdo-asakdaw. Diyak man amo no anya launay ti saksakdoan na. Ket baak mo. Kaya't mo asawain. Saan da ka pasublatan? Pasublatan dak. Ngam no siyak ti sumublat. Awanin ti danom. Anya. No naibusan ti danom, sadak to pasublatan. Agasam ngay detang aramid da. Ha! Nagalas! Ay laba kamot alabadungaw. Di mo pa'y kaya, tapno ka na yun analinis ti badom, amapan ije barangay hall. Saan nga ta maibusan iti danom, jay gripaw? Adumot ti danom. Napumpuno pa jay dram ta. Agasam ta di ta sumakdo da marituyang. Nakagawad ko nang. Sana bale, taadulat ta ti danom ta. Ay, aglagan kamot nga aglaba Tapno makalabamot dagiti daduma. Nagagitak nga rod nga aglaba nga inaldaw. Ito no ko na da nagriray. Asino kumamot nga iti agriray? Nalpas kagaya man ang naglaba, Maribanang. Wen, Maray, isungad daak di Twitter senam. Tagin na naak man mal. Ano siya nalpasak mata na si Mac daw. Ay, agin na nata nga rudon Nay, itapay laang gayam amapan sumakdo ni Marituya. Nay, wen nga akpay sa. Sapay, dua ang nagdadakkel atim bati isakdo na. Kabalan na nga tangawitain. Kabailan na. Nay, Maray, apay ngay akas lakus kusilapan na ta. Akus kusilap, aya. Wen, kita ama. Kasla kumagat ti panagkita na. Na. Ay, wen nga akpay sa. Apay nga ta. Mabitla ang tapok kawak. Marituyan! Agsakdukan! Ha! Awanon ti danaw! Inibusyaw! Anya ka na. Awang ka no ti danumay. Adda tuloy sa yung bagana, marikwanan. Ay, wen, adda. Kunana, inibusta ka no. Kasano nga inibusta jay danom, kat nagadumat ti kargana, adalat tamat danom iti gripaw. Sige, tapok kawak manan. Saan may nga inibaws, Maray? Inibusyaw! Ne, pimanawan. Nagawid na nasaanan anak sakdaw. Makaung-ungot mo't nagawid. Ay saus. Kagura na tamanan, kan kaapa na ta. Ay, anya nga'y tibasol takang kwa na. Paraw! Nay, apay na natuyang. Ibagam kin ni Antima. Nyantik abanang. Adda ka di pa'y sabaling antem amang ibibos iti danom ijay gripaw. Ibusan ni antik ti danom ijay gripaw? Kitwan, awanan ti mabati asakdot numapanak agsakdaw. Di ibagak nga rod kan kuana asaan na nga ibusain. Una, mangibati mo't tapno makasakdoa. Sige, taibagak day ta kini antay. Wan, kan lumabas ka mo't dita tirsina ni Marikwanang. Ibagam mo't daytoy kan kuana. Anya ti bagak? Saan na kanayon nga sakdaw? Ngamain, agmay may samag. Ibusan nakit din ti danom di tagripaw. Sige, mapanakaw na natuyang. Taibagak ti imbagam kadakwada. Apay akas na ti ibagbaga ni Marituyang kat adumot ti danom ti gripaw. Ibagbagak lang mati imbagana kagawad. Unay matikas dya pa nagsasaunan? Sige, mapanakaw.
Di magasak laeng, taidanon ko timbaga na. Ay, nagrigat matan ti maadaan ni tikas jak klase ti kumaray. Pudno ti kinunam inteng. Talaga nga ad agririri di tagripo. Kunak tumit. Makaung-ungat nga imbaga ni kumari tuyang asa anak nga aglablaba. Tama ibus ka no ti danom. Idi pa lang amin abinagaan ka. Kagura na kami gayam kan ni Mari Kwanang. Angam di na idiretso ka na kami. Imbaga na pailakan ni Kuaraw. Ay, am nga isula nga ti mapan sumakdo dita. Saan namat ako kwa? Ay, uray. Asino nga min ayat akin ko kwa iti day ta agripaw. Na, una niya. Sino nga agpasaw? Ay, inteng aya. Kapitan ka? Saan mo nga amaw? Ay, unay kalakit din aya. Damdamagam kanyak, no asino ti makingko kwa iti dayta agripo, paray? Wen, paray. Speaking, paray. Speaking? Dayto'y kasangsango malakay, ti makingko kwa iti dayta. Na, sika? Kitwa na, hadapay ka di sa bali alakay, akasangsangam? Aguri ka, awat mat. Sika lang mat. Kangamin, paray. Dayta daga nakapatakdaran dayta agripaw. Kat dagamay, kanituyang kaw. Aya? Kitwa na. Dayta nay, dayta mohon ang nagpatinggaan iti dagamay, kanituyang kaw. Kaya't mo asawan. Nalawlawag pa yung singising ti init, paray. Bagi may kanituyang kaw, dayta agripaw. Ay, kit iso nakukwayo. Iso nga dakarbangan mi amang iparay, iti asino man ang sumakdaw. Denggam paray. Ay, kit nasaya ta naibagam dayta. Aglaba, kin agdigos dita agripaw, bawal. Bawal? Naa. Isu bagbagaam, dagiti nagpuposkol, tiro pa da, mapan aglablaba dita. Ura pa dagiti makisaksak daw. Ay, wala ta, nasayaat mo tayong bagam. Tapno amo mitiar aramay din may paray. Tapno saan da kami akos kusilapan. Kukwa magayam da ka ba dong kan marituyang day ja agripo, maray. Jay daga ang nakapatakdaran ti gripo, kukwa da mare. Ngam jay gripo, kukwa tayo amin. Rumbang la kumapagraranudan tayo, Win nga rod, kasano kat saan matgayam akayat da marituyang kan paribadong nga ipausar. Ay, bukbuko dandamatan. Ay, bye-bye antayo na, no kas jay ti kayat da. Wen amaray, narigat ka da kaapa na. Tuyang. Awanan, ti kay nagaw ta di tagripaw. Apay nga awan. Binaga ako ni da. Saan da na sumakdaw kinaglaban dita. Nasaya at may, tadyak kayat no adda ka innagaw ka. Kunak ako kwata da ita agripaw. Kukwata aya? Kitwin may. Aywan! Kukwata! Iso asaan ta arumbang nga ipausar. Talaga saan? Uray kan ni kumpare ka kapitan. Saan na mabaling nga usaray. Uray pa'y dagiti ko kumaray. Saan da mabalay nga usaran? Way, duwata lang amang usar. Una, No adda sa bali ang makita nga agusar. Ungtam. saan lang awag? Pagsasawak pa'y kit di Ada problema kang gang. Na, anya man din dayta? Awanda no medyo balay ikaw. Ha? Natsanan jay gripaw. Na. Kasano ba dayta? Umayak man makisakdo dito'y balay yaw. Ay, agpapada tayo iti parikot. Ha? Apay ang gail? Awan matladan no medyo gripo may. Kasano ngayon ang gail? Ay, papanan ni pari ba dong? Nakaigamat ititimba. Na. Ay, mapansumakdo. Ijay gripo dati pagsakduan na. Ay, win. Kaya't na asawan, adote danom ijay gripo da. Anya nga tanong makisakdo tayo iti gripo da. Ay, padasin ta nga ibaga. Sige, iturturad ka.
Tatabadaw. Saan mo nga ituloy ti bagam ko araw? Tamukon ti bagam. Ha? Kasano nga maum? Kit nakaigam kagayam ititimba. Ayaw niya. Mabalin ka diti makisakdo di tagripo yaw. Adda ka din pinalubusan may asumakdo di tagripo may. Siyak pailaang. Ay awan. Uray si ka. Saan da ka palubusan nga may sumakdaw dito gripo may. Dakas ka no ti agim imaut. Nagkuna. Nyangkel kaw. Mangipatakder kayo mo't ti gripo yaw. Sana day ta makisaksak daw ti pagalistuan yaw. Ibagam day ta kani Uncle Bao. Anya nga tano kasarita ta ni Marituyang ang makisakdo tayo ijay gripo da. Ay, si kalatan ti makisarita kan kuana, Maray. May mayat no duwata. Sa bagay mo't kit di Masyan mat siguro ni Marituyang. Day jay ni Marituyang. Aglablaba iti paraangan da. Alam Maray, mapantay iti ayan nakat kasarita ta. Umisam ta ang sumungad, Maray. Nakaisumakmutan, Marikwanang. Naynayunang pa'y taisam mo, Sige man laangan. Apay, anya ti masapul ya? Imbag ta nakita na ka. Ngaglablaba diti paraangan niyo, Marituyang. Ay, siyempre, nadugayam ti danom di tagripo ma. Kwa Maray, da kami ka ni Marikwanag. Naurnungan ti lalabaan me. Taawan nga min danom apaglaba me. Kahit anya ita. May ko maipakada. Ay, jak kaya. Makilaba kami. Ay, Jak nga rod kaya. uray italaang Maray. Tanay, nagrugitan dagiti bado ni Inteng. Ay, saan amabalain? Uray italaan. Saan latta amabalain? Ha? Agawit tangarudan, Marikuanang. Nala, agawitan. Talaga sana mabalain, Maray. Saan amabalain? Kalm, saan amabaliwan ti pangedeng ka? Uray pa'y umisem-isem kayo dita. Nakisarita kami kan ni Marituyang. Ano mabalain, palubusan da kami nga aglaba, ijay gripo da. Kasta. Ay, ngam di namot latta kayat. Bayam kami na data, laba-laba dyan. Adula amin data. Andiyan nga adula amin, kat narugitan dagiti badom. Ano ko ma? Ay na, andiyan ngay nga rod ti usaram. Ay, Inteng, masapol nga agtitinulong tayo amang ipatakder iti gripo. Ayun, anya. Mangayab ka iti kadwam, tamang ipatakder tayo. Tapno at damot danum tayo Mun! Anya ngay daytar aramidin niyo nga gulitan. Anya da ito araramidan tan kwarong. Ha? Ay? Nalipatan mi matanon niya dito yung aramidan may. Ay, gripo gayam. Ay, agbanbanog kayo laeng. Itno awanti danom di tabanda. Aya, ada. Sumungbat ka ba't ako araw? Adda. Awan, kung naktumad ka na kayaw. Iso ngay sardeng yaw, datangar aramidin yaw. Anya ngay kwarog, isardeng tan. Saan tangay sardeng ang kail? Ay, mabanog kayo laeng Isardeng tan? Saan? Addan tulat tamadanon ta adanaw. Di mo patpat yan ti bagbagan ni tatabadaw. Adda tinakali yung adanom ko araw. Nawan pa yung araw. Kahit kasano daytan. Saan kami asumarandang kinianggal kaw? Ayun addan tulat ta. Di mi patyan ti bagbagan ni tatabadaw. Ngawan danom ije abanda. Amom, dadya ka ba daw? No sa nga pulo ti imbagana. May salaang tipod now. Ay, pulos nga awan ti pudnaw. Ay, kunak no adda may isa. Awan! Iso asan kayo apapekto kang kuana? Saan nyo apatpatyan dagiti bagbagana? Badaw, anya
Idi kalkalyan da kapitan kan ko raw. Gripo ka na. Unak may tasaysayangan da lang yung oras da. Tawan danom iti abanda. Anya nga awan. Talaga may ngawan. Ha, dahil gripo ta tinaawanan iti danaw. Anya? Ay itila sa sawang mo ito yan. Pudnaw. Kita amnay. Tapno mamati ka. Ay di nakman ang awan iti kasta tuyan. Adon ti danom ti kinali da kapitan kan Kuwarog Agripaw. Wen nga rod, Maray. Uray agmalmalumtan nga aglaba, saan maibos ti danaw? Kan awan ti mangipare, tada tayon takin kukwa. Kukumaray. Mabaling ti makisak daw. Na, jay gripo yo kan ni kapadong ngay Maray. Ay nanatyanan mo tin, Maray. Awanan ti agtid-tid apulaws. Maribanang, palubusan ta kadingag sakdo ni Marituyang. Ide, pinaidaman na ta, Marikwanang. Uray nagpakpakaasi ta. Ita, umay makisak daw. Ay kud. Kasyan talatan amare. Tanay kita umutarupan na. Kasla pimpiman. Kasyanda ka di ako kumaray. Naamiris kaw asaan anasaya at tiimot atao. Nasaya at mad ta nakaamiris ka, Marituyang. Sige man laangan, kaasyanda ka. Sige, agsakdukan, Maray. Yes! Thank you, kukumaray! Ay, nanatoyang! Saan nga amin nagundaway kat addaan ka? Iso asaan mo nga imutan, dagiti ka barangayang. Nasaysaya at latati na parabor akaaruba. Ala, sige! Dutan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Vicky Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdingay. Kapitan Enteng! Kapitan, apay ngay. Awam mo't kapi ka nasukar diti barangay hall. Awan aya. Kababain ka dagiti bisita, awan pagkapida. Bayam kagawat tagpagata nga ka ni treasurer. Sige, tanay. Kansawan da tayo nawan man lamay pasahango tayo. Ay, una, kababain. Aglinis kayo dito barangay tayo. Chief, aglinis ta kano. Wananggal, aglinis kami. Nagaduti wara di tarwar. Agwalis kayo ita paraangan. Sikat ni agwalis di tarwar. Siyak dito unag, jeep out. Sige, inakalaan jay walis. Diyak kaya tinawara. Kaya narugit a barangay hall. Wen? Wananggal, aglinis kami. Anggal, kasano kami ang makapaglinis. Kat awan mo't pagwalis may. Napananay ti walis kandaspan. Awan damot iti pangikabkabilan. Sino man nga tanti nangala aya kat no kagat-gatang dagijay. At damangal-alang kal. At dagtatakaw iti usar dito'y barangay haul. Dagiti nga takagawad wano dagiti tanod mo. Saan mo pabasulan dagiti tanod ko anggal? Ta nagsisingpad damin. Mga no dagiti kagawad mo. Ay, sino ngay nga takadakwada? Awan mati amok. Nay, agwalwalis ka mait Marikwanang. Wen amaray tanay. Ado tag kay warabul bulong dita rubayan ti tersenak. Shucks.
Sa anak pa anak kawalis ije paraangan may. Ay, agwalis ka mat Kababain no narugit ti paraangan yaw. Ay, lakwan nakman pa'y nga road maray. Itay. Adala kom akapikan asukar. Adda. Ay, nakagapang kagaya mag... Awan nga min kahit idi mayak gimatang idi na minsan. Adda nga road. Kagat-gatang ko launay. Anya ayat ti umay mo ibaga dito barangay hol paray. Jay organisasyon mi aman nalon Agpatulong kami ko mapare. Katulungan kayo Ay paray, di naglapag kapyen ay. Bisita nakpay may. Yay, unan niya. Kumpari nakpay. Sige, mabit lang Kwarog! Abay, Uncle. Ay, mabigbig mo dito kasangsangaw. Apay, malipatan na kaya may. Agang angaw ka pare. Nitatabadong day ta, Uncle. Agas istorya kami. So ngay timplahan na kami man iti kapimi. Unang, Uncle. Nasamit kanyak ako araw. Ay, napait kanyak. Sige, ituloy mo ti istorya pare. Ay, un kayang pare anya. Jay rantag dito ikat Bayan jay ti kape niya. Nagbiitan. Ang very good, Kwarog. Pare. Apay ngay tadanong laeng mat. Anapudot na ito'y adda dito'y tasa. Puro siya. Awan mo't kape na. Ay, apay ngay Kwarog. Kasanaw, awan mo't kape kan asukar, Uncle. Yay. Ay unay mo't daytan pare. Kape kan asukar lang. May busan kayo pay. Kat no kagat-gatang lang ni treasurer. Awan nga rudan. Anya mo't daytoy na barangay. Nakapimpi man lao na yan. Kape lang kan asukar. Awan. Ay, Kwarog. Awan talaga. Awan, Uncle. Binalibaliktad kun jay pag-ikan, ngam talagang awan. Hay, awan pa'y ganas, Mike. Anya mo tinda dya barangay haul. Awan pa'y ganas. Napayakas tatisaw. Kasi now, napana ka dya barangay haul. Ultimo kape kan asukar. Awan. Ay, kat naibusan da siguro, mata. Tiamok dita. Kinurakot na gito opisyal ti pondo ti barangay. Tila manan nap-napanan day tapanunot mo. Kapikan asukar laing awan. Ay, agkapikan dito'y balay. Ado, di ginatang ko akapikan asukar, ije tersina ni Marikwanang. Kagtimpla. Yak maawatan mo apay ngagpukaw dagiti gamit iti barangay hall. Ay, kita ang mga nadamot mangal ala. Saan mo't kano dagiti tanod ni Kwarog? Isudala ang mati kanayon ije barangay hall. Un nga rod. Suspitsak tupay amay sa kadagiti tanod. Asino ngay kumakadakwada? Jak mo. Ay, anya meten dagijay akakadwam. Takawan dapay ti barangay hall. Jeep, adda nakita. Anya day ta nakitam. Jay pagwalwalis ni kagawad ko nang ije arubayan na. Jay mutwalis ije barangay hall. Pudno ka di day ta nga ibagbagam. Won, Jeep. Nakita. Sigurado ka? Won, sigurado ak. Sige, tay pulong ko kini Uncle Kao. Kaduan kan amang ipulong. Sanan, saklangan. Sige nga road. Ang aminton maminsan, duatan Uncle, antay pulong Kao. Anya ti pulong mo. Ni kagawad ko hanang. Ay, Kwarog. Saan ka nga garamid iti istorya? Apay nga ipulong mo ni kagawad kwanang ako marek. Ay, aguri ka tadanggan ti istorya ni Kwarog. Dungo. Ay, sige Kwarog. Di pagwalwalis ni kagawad ko hanang. Tayo walis iji barangay haul. Lukas ta, isuti nagala? Ay, saan kayo basta agpabasol? Narigat day ta. Ang mga no isupay ti mga ala iti kapikan asukar. Lay, paray. Apay, anya ti sisi imong di tatersina ni Marikwanang. Tagare, Mare. Awan ni Marikwanang. Napanggimatang itilako na ijay ilay. Ay, daytoy kanuwalis apagwalwalis na. Kat kukwa ti barangay. Aya, nan kita man. Kita daytoy daspan, Mare. Adda nga agpayso nakasurat iti likod na. Kukwa ti barangay daytoy.
Aywan. Kabildatan Barangay Hall. Kunana? No kasta. Ni Marikwa nang ti talagang agal-ala iti gamit iti barangay hall. Pasagidak tuman. Ay, saan Apay katasanan. Amangan no pati jay kapikan asukar alako na. Kat inala na iti barangay hall. Ay, nakababain mo't una yan. No kasta ti aramidan na. Anya ngay marituya ang gumatang ka? Saan, Maray? Taamangan no dagita lakaw. Kat inalalam laeng iti barangay hall. Anya? Jay wales kandaspan mo. Nagkapumay iti barangay hall. Ay. Di ka man nagsasawi ti kasta. Narigat nagpabasol. Nagpabasol. Kaya no nakita mi jay nagan ti barangay hall ang nakasurat ijay. Kahit nayawawan mo't Kaya't masawan. Jay ginatang ko akapikan asukar nagkapoy jay barangay hall. Kwa. Kunakon kahit. Ay, nagdelikado ka. Ure man aggapoy jay barangay hall, apay kumangay. Alaam ijay, samon to ilako kada kamay. Ay, di mo lahat ibagbagamat. Ay sus, Maray, amun ti amain. Ammo pa yun ni Kapitan. Kan amok matan. Nagbit mo tin. Kapi ka na sukar pa ila dyan na alak. Imaminan ni kagawad ko anang, Uncle. Isaw, ti agal-ala iti kapi ka na sukar tayo dito'y barangay hall. Agal-ala gayam at talaga. Isupay lang amin ti suspitsak idi kahit. Jak laing pagaro pa. Ung tama, Uncle. Ay saan? Ha? Anyang aruti aramidam kan ko anang ay. Baga aklaang. Day talang, baga am unlay. Tanda ngay nga ron. Ungtak. Kababain ako na. Kapitan, handa ka no ibagam. Umupo ka. Amo ka, Kapitan. Ung tanak gapoy dyan nyawid ko awalis kandas panti barangay. Amok nga ung tanak. Gapoy tinalak akape ka na sukar. Sige, ung tanak laeng. Apay kumangay. Kastoy ti bagakan ka. Nalampay kuman di kaldero di ta kusina. Kanji paryok adakal. Samet, mapainak. Unay kan aya. Baka alam pa di may sakaban na bagas. Makonsensya akmut, Umdasan di kape ka na sukar. Alam di sa ako ta isa ako munti kayat mo nga alaan. Ni, apay ngay baunak. Kahit agpada talaang. Anya? Di atindog alam misaan katsak tinangala. Anya? Pati tugaw. Isumo lang aklata nagpukaw Duwatang agal-ala. Kumay-kuman kasaritan ni Pare Inteng. Mabit lang, tayo nakitain no, adda di ta opisina na. Panawan naklatan di tayo. Ay, katuwa na. Kastaw iti panang tratom iti bisita. Ayun gayam, agtugaw ka ba, itataba daw. Agtugawak, kunam. Tata. Ayan nga di pagtugawak. Ayun na niya. Ayan ngayon dagiti tugtugaw di tawi. Na pati pagtugawan agpukawain. Mabit lang tagbiro kak iti pagtugawam. Mabit lang Diyos kay, anya klasya barangay hall day tayo. Tataba daw. Pasensyakan. Dahito'y lang tinabiro kak apagtugawam. Dahil tati pagtugawak, bangkitaw. Iso lang matiadda. Ayan ni Pare Inteng, taga-saritak man. Apay nga awan pagtugawan dito barangay hall. Anwam dagita nagadu at tugaw. Pagtugawan Dudwa talaang mat dito'y balay. Ningay kwarog no umay. Talo tayo laang. Ay, sobra day ta at tugaw. Ano nga ada bisita tanto? Manmanumat dagiti umay abisita dito'y balay. Hindi kan sumanao. Na. Awan ti mabalin nga umay mangala kadagita tugaw. Apay akasla aburido ka, Chip. Ay, talaga nga aburido ak. Apay ngamin aya.
Awan mo tun dagiti tugaw ije barangay haul. Katagungungot ni Tata Badaong tawan nagtugawan na. Di mo ayan nakita. Binagkat ko dagiti tugaw. Katimpan ko ije balay da angkel mo. Anya? Day tati ko na ni Kapitan. Alaak amin dagiti atugawan, katipan ko ije balay da. Kaya't mo asawain. Amin na tugaw ije barangay haul. Impan mo ije balay da angkel kaw. Won, Chip. Nabambanugak ang nagbagkat. Ha? Di na pa tinangdanan ni Kapitan. Ay, Di na pa'y pinagmerienda. dakas da ito yan Papanam nga, Chip. Mapan ko alang dagiti tugaw ije balay da angkel. Kat isublik ije barangay haul. Anday, Apay, Kwarog. awan tugaw ije barangay haul. Namuak nga dagayam amin dito'y balayaw. Ay, jakman amo iti daytang nga uncle mo. Tainala namat amin nanditoy. Isublik ije barangay haul dagita. Sige, isublem, takababain. Agung ungit ni Tata Badaong. Tawan nagtugawan na, hindi na pa niya barangay haul. Ala, bagkatem dagitan. Wanantay. Up! Aha. Nagpo na nga isublim na kita. Angkal. Dito'y nalag na kita. Isungarog na inalak na pagtugawan dito'y balay. Ay, di ka lamabain, inteng. Agpada kayo matan ka ni Marikwa nang ngagiyawin iti kukwa ti barangay. Ay, tugaw lang kan lamisaan man. Uray pay. Sige, Kwarog. Isublem dagitan iti barangay hall. Kwaraw, nay. Ha, Kwaraw. siyak ti masurot, inteng. Ay, sus. Ha? Kayat mau ti mabalo na. Wow. Agung ungit ni Antay, angkal. Delikado kan. Insublik amin ang dagutin nalalak dito barangay hall, Kapitan. Ay, andyan na kita. Diya asukar kan kape sino katakon. Ah, Diya matuwalis kan daspan insublikon. di nga pagkapian at sa insublim. Wen si Kangay. Insublim diya lamisaan kan tugtugaw. Isumod na kita ni. Dagiti ngay tugaw. Dagito nga. Pagtugtugawak pa yan. Ay, kababain, Kapitan. Agung unget manan ni Kabadong. Malala. Basta saan tan nga ulitin, kagawan. Ay, da kayo nga opisyal dita barangay Kabildakan. Di yung amin alaan dagiti banag apara iti barangay yo. Tapno awan ti madi apakasarsaritaan nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay. Kapitan Inteng. Anay ka, anay. Anay. Sige. Ikanak iti kwarta si kalakay. Anay. Ay nao ang kwartag bordagaol. No kasta nga rod, bugbugan Ay, sige. Itan ko ti kwartak. Ala mo, basta di nakdangran. Kasta! Rumbang akabutang nak. Takagap-gapok ije pagbaludan. Maray,
Nadamag mo di agwarwaras nga istorya dito'y barangay tayo. Nagadumot agwarwaras nga istorya dito'y barangay tayo, mare. Ay na, nakarwar ka no di balod at taga ijay purukmay. Ni Burdagaul, kat adda dinanog-danog na alakay. Ni ngay lakay kusmay. Nakarwaran ni Burdagol? Wan ka na umaray. Kano nagaduti pinatay dayjay? Ay, sus, makapanirbeos. Ay, tiyak ko makayatan ti rumor ijay balay may maray. Kat, apay nga ron arimwar kalata. Inturturod ko takasapulan. Aya, Kasapulan nga umayak umutang maray. Ay nadarasam, pautangan na kaun, tamangan no umay ni Burdagaul. Apuraan nak kat pampanunot at pailaang no pautangan ka wano saan. Ay namaray, saan kan nga agpanunot? Ay umayan ni Burdagaul, kaya't na numapatay na. Nasken nga galerto kayo atanawd. Apay, Kapitan? Nakarwaran iti pagbaludan ni Burdagaul. Ha? Nakarwar ka no? Nakarwaran jay nagaduti pinatay na. Ay, sus, nakabut-butang-butan. Apay, akas taon na itinergyos mo, Chip. Pumatay day jay. Anya? Ay, pudno ti imbagan ni Kwaraw. Ay, nakabut-butang nga ron Ay, mabuti nga kon. Sana balay? Natuturad tayo matatanaw sana ya. Kwa, sige lang tinamurod, Chip. Nakabut-butang. Saan kayo kadi anatunay? Kwa? Saan? Wan? Agpapahada tayo kahiyam. Anya ti nagpapadaan yaw? Kuwang kail. Kung nakanaturada, saan gayam? Mabuti nga gayam. Nay, agpada ta, Chip. Iswa ka na yung agkadwa. May saladanog ko kan ni Burdagaul. Maturog adagos Katno ado ti pinatay day jay. Nay, apay ti ko na mabuti nga tuyang. Mapadasan na lang dahil left and right ko akit. Tumarayan adagos. Unay katalastog mo, madang. Ay na, tuyang. Ibagakin ka. Awan na pulos, makaabak kanyak no din nanugan di pagsasaritaan. Ha? Badong, ni Burdagul jay lumabas dito'y balay. Ay, tuyang. Irekop mo na gititawakin rin daw. Tapay? Karatalyaw dito ni Burdagul, tuyang. Aglimang ta. Maray, apay ang nagsapa kamot na namang rekap. Ay, mabuti nga ka ni Burdagol, Mari Banang. Apay, umay nakabutbut nga dito'y tersenap. Kano kanayon na lumabas dito'y. Ay, amang ano nadaulan na dagitilakaw. Nagngato pa'y latisingising ni Apo Init. Mang rekap kamutan. Ay nasaysaya at ay makasigurado. Ay, pautangan nak nga rudan, sakbay amang rekap ka. Ay, unay mo tandikas to. Ni Mari Tuyang, may umutang. Sika, umay kamot umutang. Sus, umayon ni Burdagol, Mare. Ayan na. Ay, asidugan, iso apa utangan na kung tagawid ako. Ay, sige, mabitlaan nga raw. Apay nga glamlamang ka? Nakabut-butang. Anya ti kabutang maya? Limabas ita dito para daan ni Burdagaul. Naglalamang kam amin at tricycle driver. Nagtatakarot kayaw. Nakabut-butang tilangan na, Chip. Makita mo lang ma. Agnervyos ka, Sana ka mabutang. Chip. Nga pa nagtatakal ti Tilmon Mao? Aglamang ako. Ha? Oy, Usip! Ha? Apay nga ta? Dakdakal nga pa isong gamit siya. Burdagaul. Oh, abay. Ay, sana siya tibot-bot na. Nalastog ka. Ops! Bagta nakalisyak. Nalisyam gamti danog ko, Ops! Nalisyak manayin. Naglay nga kaglisi ko namsa. O sige, danugan nakpay talisyak manayin. Sige, agu makadumanaw. Nayapan na kuma. Ha? Masangok pa'y ayati agayam. Kat addan iti sangwanak ni Burdagaul. Kat dinanog mo kuma Mumot sa anak analay nga dumanaw. Anya nga ti paglaingam. Agli silang ti paglaingat. Anya. Uray danog-danugan nak.
Malis siya klat na, tatabadaw. Sige man nga raw. Kurak tumot kan ka. Nalis siya magpaiso Ah, Lumabas ko man ni Bordagol. Dito ayan ta. abay, danugan. Una. Ay, di nakbot-bot nga ni Bordagol. Tadyak ka butay. Aha! Sudetan tatabadaw. Umayain. Sige! Umasidag ka! Umasidag na talagan. Siya dentilo lukwaman. Nadano ko kwarog. Sakmat itap. Ay, sos! Apa nga tatabadaw? Di mo matlinis siyang titanog na. Agtay-tayak ka mata na kasla kampusaw. Ay na, Inteng. Agnir-nervyos dagiti kabaranggayan tayo. Gapo iti dayjay abordagol. Uwan nga ron. Ay, pura siya. Kahit maisursuro-tak nga agnirbyaws. Asino nga iti saan nga agnirvyos? Lumabas laang. Aglemengan dagiti tao. Ay na, pura siya nga ron. Kaya't ko titumaray. Ay, si kapay kit din a kapitan ti tumaray. Kaya't mo amaamuan dagiti kabaranggayam at akrot ka. Saan Ay, disiplinaam nga min day abordagol Tapno di nabutbut nga dagiti kabaranggayan tayo. Kas itay, dinanog na kano ni Pari Badong. Saan na nakalisay? Isuan na ulaw. Diyak amo no nagsublen ti puot na. Ay, pare. Mabigbig nakpay. Ha? Bordagol, kaya't mo ta danugan ka. Ay, saan asak ni Bordagol? Ni kumparem nga inting day tao. Ayun gaya. Ay, pasensya ka na pare. Medyo nakusnaw ti panagkitak. Pagkaysaan tayo day dya Bordagol. Tapno saan na tayo abut-but kan? Uwan man pare. Agin lalaing dito kabildatan. Kunamlan asino anaturay. Awan na ito pag-utangak ba daw? Apay nga awan. Nagsapa ng rikop ni Marikwanang tamabutang kanukin ni Bordagaw. Kita mantiperwisyo nga aramida ni Bordagol. Talaga Ado, aperwisyo. Umuar kayo nga grunda, kwaraw. Da kami lang, Angkal. Wala. Si Kangay. Sakti kapitan pagrundaan da. Diyak nga rod makarwar, nusan ka kadwa. Ay, nagtakrot kamutan. Kadwaan da kami mutan, Angkal. Anya ay ati pagbut nga nyo launay. Hindi nga rod Bordagaw. Sapay rabi ka no ti kayat na nga irurwar. Lisyan na kayo. No talaga mo't lang nga naturod ka, Angkal. Kadwaan na kami. Sige. Mayat nagkukuyog kayo nga gronda kadagiti tanod mo, kapitan. Wala tapno mas napigpig sa tipir sa may. Anya nga'y taramidan yun no masabat yun ni Bordagol. Ado ang masabat mi dahil pa yung mga Bordagol. Kano'y di dinanog na kano ni Kabadong kat uray na nagtaya-taya. Sana mapasamak kanyak dahil ta kagawad. Nalaing kano ni Kwarog nga glisay. Nimot Kabadong nalaing andumanog. Si Kangay mo't kapitan, anyat paglaingam ngay. Nalaingak mo't ako mugtar. Ay, nalaing kagayam ako mugtar. Nabayagan na. Itala nga, ma'am. Italaan na amwak. Anda magayam paglaingam, kapitan. Anda! Kasla ka siguro di action hero ako mugtaran niya. Nalalaingak pa ya. Agururok ni kapitan. Ngaraw. Saan samot nga grunda. Angkal. Agring ka. Ayan ni Bordagol. Agring kan. Ayan ni Bordagol. Bimaon ka matlatan, Angkal. Ayan nga ron ni Bordagol. Awan ni Bordagaw. Ayan. Apay nga ron arining dak. Agrunda tayo. Maturog ka man. Ay ringin dak tayo no at dadadya Bordagol. Kasano ngay no awan? Di saan dak aringan. Naturog ka kanumat gayam idirabi Inteng. Nangina na aklaeng. Ay, no agrunda, rumbang anakariing ka. Angkal! Apay! Islang nakabutang. Ni Bordagaw. Asina? Birbiro ka na ka ni Bordagaw. Bordagol? Apay
Kaya't nakanua makita no asino ti kapitan di tao. Asino nga timbagam? Sika Ano? Talaga mo ta sika. Hindi pa ila ko maparibadong timbagam Taapay mo't ngay. So katakit na Ay, sangwan nyo day jay abordagol. Tanay, adamanan din ang rana. Malaksed kanila kay Kusmay. Nangagmutimbagan ni Antay ang kail. Ada nangag bakwaraw? Naglawag jay ko na ni Antay. Sangwan tayo kanon ni Burdagaul. Ikan nyo nga men, itipagnakman na. Tinta na ang kail. Sige. Alan mapan kayon. Saan nyo nga atrasan day jay abordagol? Sangwan nyo, tapno agnakaw. Kunam lano asino, kumarit karet. Wait. Ito lang, matikabalam nga ibaga. 1 plus 1. Equals 2. Naglaka. Tata ba daw? Nata kamin kini angkel kau. May dakatulungan. Ay, nasayad may pare. Talo tayo kontra may isa. O niya, umatras kan? Asino ti umuna dumanaw? Isikan kwaraw. Saklangan pare. Tagli sila ang paglaingan ni kwaraw. Danungam nga din. Kunaking ka pare. Bullseye. Sikamatin pare. Siyak? Una, ipakita mo tikin na lang mo ako mugtar. Ay, wudan niya. Sige ang kail. Ipakita mo ti kabalam. Hay! Kwaraw. Talaga kadya na lang ako mugtar ng kalmam. Kas makita mait. Apay nga, ito nagababa mo ti mugtar na. Kung nagkapsot pa Sikalangan tata ba daw? Ilip in right mo na danugain. Sige. Natumban! Aguray ka paray. Apay akastan ni Burdagaul. Saan mo't lumaban? Kan kaslag kakapsot. Mas dawak nga ron tata ba daw? Kasta naman iti madanon da kayaw. At dahil painom ko, kwaraw. Nablangkaw, ti panunod na. Anya nga iti painom mau. Ay, kapitan! No agkay kaysa kayo, agbaligi kayo. Ala, aksyonan nyo ti may papankin ni Burdagol. Sakbay nga umado, ti madangran na. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.